Rekao smo već da ćemo se sad baviti onim ozbiljnim naučnim temama. Predstavljamo jedan zaista prestižan projekat. Već smo nekoliko puta imali priliku da o tome govorimo u jutarnjem, kad nam profesor Stojanović u nekoliko navrata najavljivao Gepsus centar na Elektroelektričkom fakultetu. Već su obavljene i posljednje pripreme, odrađen seminar na fakultetu, pa ćete čuti kako je protekao. Stoga ćemo pozdraviti, ovako idemo od mene pa nadalje, profesora doktora Radovana Stojanovića sa Univerziteta Crne Gore s Elektrotehničkog fakulteta, magistra Dorona Elhananija iz kompanije MSCO iz Izraela, iz iste kompanije također magistra Mati Valcmana, dakle MSCO Security, tako, dobro jutro i dobro nam došli, good morning and welcome. Good morning. Da profesore krenemo od ove informacije koja nam je povod za razgovor, seminar koji je počeo 29. i danas se završava. Šta konkretno predstavlja, šta radite tamo ovih dana? Pa ovako, mi smo implementirali Gepsus projekat čiji je cilj bio pravljanje jedne infrastrukture za modeliranje i simulaciju elementarnih katastrofa. Dobro, ajte da kažemo onda šta je Gepsus na samom početku, čega je to skraćenica i šta to znači? Pa ovako, na engleskom je dosta složena rogobatna skraćenica i mi imamo naš logo koji vidite ovdje, Fighting Disasters with Technology, znači mi se borimo protiv katastrofa primjenom tehnologije. Znači, apsolutno primjenom ICT tehnologije, elektronske tehnologije, svih tehnologija u cilju sprečavanja gubitka života i materijalnih šteta. Jer smo svjedoci danas da su katastrofe izbile na mjesto broj 1. Čak više ni u Briselu, ni u Washingtonu, ni u drugim centrima nije glavna tema, znači ni zaštita okoline, ni druge teme, ni zdrava hrana. Tema je trenutno broj 1 borba protiv katastrofa, elementarnih nepogoda i tih stvari što smo bili svjedoci u Srbiji i kod nas, i znači to je sa klimatskim promjenama to je izbila kao tema broj 1 u svijetu. Da, katastrofalna kombinacija. I u skladu sa tim, kakvi su zaključci naučnog skupa? Pa mi smo u suštini naš konzorcijum koji se sastoji iz Elektrotehničkog fakulteta, Grafiteka Italije, Univerziteta u Mariboru i kompanije MSCO razvili jedan hardware i software za simuliranje i praćenje toka katastrofa, pretežno na vazdušne polutante i te stvari, a može se primijeniti na poplavi i na druge katastrofe. Znači, cilj je da imamo ulazne parametre i da preko mapa napravimo sliku šta će se događati u vremenu i prostoru. Prosto rečeno, zamislite da smo imali bilo kakvu procenu kad je bilo u Srbiji, da kažemo nivo rijeka će narasti toliko i te oblasti će biti obuhvaćene znači rizikom, ljudi bi se prije toga evakuisali, bile bi štete manje i manje. Znači, postoji matematički model koji ubacite, koji vam kaže na osnovu tih ulaznih parametara bit će takva situacija. Dobro. Ali ako Amerikanci to ne mogu da znaju, ako Amerikanci kažu da će onaj tsunami, kako se zvao, koji je poharao New York, sad sam zaboravio mu ime, da udari jednom jačinom, on udari 10 puta jače, ili kažu bit će ovakva zima, a njima led i snijeg sedmicama, koliko je to, da li se dokazalo, možete pitati vašeg gosta, koliko vjerodostojno? Koliko na osnovu tehnike mi možemo predvidjeti šta će priroda da uradi? Doron, he wants to know how by technology we can overview or estimate what will be during disasters. Is it possible or not? Beyond every technology there is a human person. Znači, za svake tehnologije je ljudski faktor. The technology on one hand is the big advantage, but on the other hand, as much as data as you have, as much as technology that you have, you should take the entire data, the entire information, and to start to make the priorities. What is more important? Because tehnologija je donijela mnoge benefite, ali u suštini primjenom tehnologije morate imati ogromni broj ulaznih podataka koje trebate obraditi. You should understand that in time of emergency, thousands of inputs coming into the headquarters, the emergency center,
and then in a very short time you should eliminate the not important one and to make the priority what to do first. So Znači, ogroman broj, hiljade podataka dolaze u neki emergency center i sve takve situacije i vi trebate odlučiti šta je značajno, šta nije značajno. Eliminisati Eliminisati se moguće faktore rizika. And as you know, in Israel we have many emergency issues from many kinds, and we had the skilling how to do that and how to make the preparation. And Mati, my colleague, is one of the world experts in making exercises for emergency in order to educate the emergency bodies and the decision makers how to do it in the very efficient way. And we had already were asked by the American authorities to check their manuals after September 11 in order to do it properly. Znači, oni su vrlo iskusna kompanija u toj oblasti, pošto znate, Izrael je daleko napredovao u toj oblasti i u suštini Mati je jedan od eksperata koji uče ljudi kako iz toga, kako kažem, mnogo informacija izdvoje tako važne informacije i oni su bili jedna od jedinih kompanija van Sjedinjenih Američkih Država koja je pozvana posle 11. septembra da ispita uzroke i te stvari da da mišljenje. Dobro, htjeli ste šta? One point to add. The most important in emergency time is the connection, the interface between the bodies. All the ministries, all the agencies in the country. This is the most important issue, and we try here in Montenegro to deal with it because there is some problem between who is responsible for what in emergency time, still not absolutely solved even here. Znači, glavna je korespondencija između odgovarajućih ministarstava, tijela i u Crnoj Gori oni pokušavaju da naprave tu korespondenciju ili tu saradnju što boljom, jer je to jedan od glavnih uzroka, kao to je on i naglasio tu kod nas već postoje neki problemi oko nadležnosti. Dobro, njihova dakle kompanija ima odveć iskustva, sarađivali su sa brojnim, pretpostavljam imaju inostrane partnere. Gospodin Valcman je, kako je kazao kolega, jedan od stručnjaka u toj oblasti. Kakva je konkretno svjetski, kakva je konkretno njegova uloga, na koji način oni djeluju u slučaju sprečavanja katastrofa od strane? Evo, ja ću ga to pitati, ali gospodin Valcman je jedan od ljudi koji je uspostavio, znači, Coast Guard Singapura, on je uspostavio, znači, službu civilne zaštite Singapura i oni su obično njih kompanije ili vlade pozovu da u pojedinim zemljama uspostave, znači... Želimo čuti njega na koji način to radi. Mati, they wants to know our way, how you are doing it, how you are doing your exercises, training of the governments and other bodies all over the world and countries. Okay, so we also bring to this project our experience of, to be very modest, more than 30 years of experience in preparing and conducting and teaching how to prepare and conduct exercises of all types and all kinds of exercises and training activities. Because after all, training is a knowledge imparting process that uses a variety of methods to conduct it, one of which the exercises are the most practical, hands-on practice of people to understand, to know how to operate systems in a large scale. Znači, on kao što je rekao, oni su imali preko 30 godina iskustva u toj oblasti i dao je značaj na vježbama, znači obuci ljudi, ciljnih grupa i učenju ljudi kako da reaguju u takvih situacija. In these training activities, before we start to prepare a certain training, whether an exercise or other training, like a seminar or something like that, first of all we learn the body that is going to be exercised. We have to study, to know its procedures, to know how it works, to know its method of operation, etc. As for GEPSUS, we were involved from the very beginning, so we are quite familiar with everything related to the GEPSUS activity.
So it was relatively easy for us to prepare an exercise for such a body. Okay. Znači, u suštini oni su opredeljeni prema odgovarajućem tijelu, odgovarajućim ciljnim grupama. U GEPSUS projektu su bili uključeni od samog početka i u suštini su dali svoj doprinos svojom metodologijom, implementacijom metodologije. The methodology we have studied, we have experienced, and we impart this knowledge to our trainees in this case. And especially for this project, we also bought a certain software that we use for preparing or to help us preparing exercises. And we have used it in this case. And I must tell you that also during this training activity, GEPSUS staff that was trained are all senior people who are coming from various agencies that deal with emergencies in Montenegro, and they all were very enthusiastic and very eager to learn the system. And the exercise actually brings them together and shows us a lot of examples of what may happen in emergency situations so that they could easily cope with. Znači, u suštini, evo da ukratko, naravno, prepričam, jer oni pretpostavljaju, vjerovatno u Crnoj Gori ćemo svi znati engleski, da oni su ovdje obučavali ciljne grupe, to su bili predstavnici vojske, policije, agencija različitih i u suštini oni su veoma zadovoljni kako naši su ljudi obučeni i zainteresovani da to rade. Dakle, gospodin Hanani želi da samo da se uključi, nadoveže na priču. I would like to say that it's a real great pleasure to work here in Montenegro. NATO decided to finance this project. It's important for Montenegro in the way to join NATO, I hope, next year. And the attitude of the ministries, I don't know if the people of Montenegro know that the Ministry of Defense gave the airbase facilities to be the center of the GEPSUS, and the commander, Colonel Zitko Pejovic, assisted us, and in about a couple of days this center will be operated. So the Montenegrin are really great people by understanding the importance of this project. Znači, sve pohvale Crnogorcima kao ljudima i njihovim aktivnostima. Zaista oni očekuju da ćemo se pridružiti NATO sljedeće godine i najavljuje da će centralni centar koji će biti otvoren na aerodromu biti otvoren u jedno 3 nedelje, ja se nadam početkom septembra, i da su svi ljudi dali doprinos, posebno komandant vazduhoplovstva gospodin Pejović, i u suštini daju sve pohvale nama na organizaciji. Dobro, da vas ne zanemarimo, jer vi ste u principu pokretač čitave priče, i molim vas da nam saopštite šta ovo na realnom, dnevnom, svakodnevnom planu znači za našu zemlju i za naše građane. Pa u suštini, ja kad mene pitaju šta je najveći rezultat GEPSUS projekta, ja kažem, i vi ste tu pomogli, u samom početku niko nije znao o tome. Sad većinom vidite, dosta se radi, to je to, znači podizanje svijesti ljudi, ciljnih grupa, i mi se nadamo da ako naša aktivnost uspije da spasi jedan ljudski život, da je svaki projekat opravdan, jer ljudski život nema cilj. Šta to znači? To su znači ispuštanje otrovnih materija, da li se radi o terorističkim aktima, da li se radi sada o nekom prevrtanju cisterne ovdje, da li su ispuštanju iz aluminijskog kombinata, da li znači opšte i ti rizici koji mogu uticati na zagađenje vazduha. Znači imamo vazduh i vodu. Hoćete li moći klimatske prilike da predvidite? U smislu nekih strašnih, šta ja znam, snižnih padavina, kiše, poplava, zemljotrese nećemo pominjati, kažu to nemoguće ili možda moguće. Pa u suštini klimatske promjene su i iznenađenje i nijesu iznenađenje. Polovina kaže da nam dolazi, da ne kažem, smak svijeta, polovina kaže to nije tačno. Mi sad vidimo da je nekad tačno, nekad nije tačno, znači u suštini
Ja klimatske Kad bi promjene... bilo tačno za smak svijeta ne bismo imali prilike Ne, nikad Šta dalje će da biti evo čujemo. nakon završenog naučnog skupa danas prvi korak? Hoćete li vi stvoriti neku bazu znanja za upravljanje sistemom u određenim vanrednim okolnostima? Prvi korak... Obučiti ljudi, imati neke timove specijalizovane za to? Ili nešto potpuno drugo? Prvi korak je u suštini što ćemo mi ponuditi Crnoj Gori jedan softver i hardver za rešavanje tih situacija. Druga je stvar što ćemo dali centru za vanredne situacije, vojsci Crne Gore, ostalim ciljnim grupama pokazati kako se primjenom geografsko-informacionih ovih sistema, mapa i svih tih može markirati određene stvari i može se pomoći u rješavanju tih kriznih situacija. Vi sami imate projekat Budi odgovoran, pa znate da ona svakog trenutka na mapi pokazuje šta se nalazi u tom trenutku. Koliko je to važno, naravno. Znači, u suštini jedna integracija prostora i vremena i informacija za sve nas. I svakodnevni nadzor. To možete i sa telefona vašeg da uradite i sa bilo kojeg. Puno vam hvala što ste Gospodo, nam bili. hvala najljepša. Hvala i vama što ste propratili ovaj projekat i što ste u početku prepoznali značajnost teme. Okay, gentlemen, thank you very much Thank for you so being much. here. Hvala.